Maya nimo matigari ma ngari iria kuruhanirio na mutino wa barabara uria uhanikire kiroko kia umuthi itura-ini ria Ngata, barabara-ini nene ya kuma Naikuru guthie Eldoret. Itura riri ria Ngata, kaunti ya Naikuru, niho thabari ya andu 8 itinikire na gukua hau na gutiga muthii umwe akihonia nguraro. Ngari ino ya gukua athii iria ikumaga Naikuru yerekeire Eldoret irerikana gute mwerekera na kugutha rori. 8 wale waliokuwa ndani wote wameaka, watu wa 6 watu wazima na watu 2 ni watoto, na kuna mtu mmoja tu ambaye tumepeleka hospitali PGH, na huyo anaendelea na matibabu, tunamuombea nafuu ya. Kurigana na OCPD wa gicigo bunge kia Rongai, Wilberforce Chichalani uria ekerete ndeto ino mukode augite ati ni marethana na ndereba wa rori uria akorirwo agithara thutha wa mutino uyu. Hili la kubeba abiria PSV matatu ilikuwa inaelekea upande wa Eldoret kutoka Nakuru, na ilikuwa katika accelerating lane, na lori ambaye ilikuwa inatoka upande wa Eldoret kuelekea Nakuru nayo pia ikaingia kwa hiyo lane, ambapo tunashuku ilikuwa inataka kuovertake gari lingine mbele abiria, ambapo hiyo gari ilikongwa vibaya sana, ikarushwa kando ya bawa trailer na driver wa lori, na hadijui hali yao ilivyo. Aria makorirwo magikinya haria mutino uyu hanikire ni matariire uria meyoneire guku magikiaritana kuri matereba a ngari na gukorwo mari maitho niguo kugiririria mĩoyo makiria kura rĩrĩ mitino ya barabara irathi na mbere na kuongerereka o muthenya bururi-ini. Oho matereba ni moritio gukorwo na ubaciriru makiria riria marahuthira barabara ino na njira ya kurumirira mawatho mothe ma barabara maria magathikitwo ni ruhonge rwa kuramata uigĩrĩrĩku barabara-ini. Madereva wote kwenye mkiendesha gari tafadhali mteremko ni kali, mjaribu kusika gari zikuwe brake up ili muweze kuchunga maisha ya binadamu. Kama sasa hivi tumepoteza wapendo wengi sana, tukiwa na msangao tumeshinda chochote la kusema. Wale watu ambao tumeweza kutoa pale, watu wakubwa, watu 4 pamoja na watoto 2. Ngiribotera Muthingi TV, Geto Wambui wa Mugo.